Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мако GGG. Біз бүгін страшная история цирк дейтін ойнайтын боламыз Роблокстан. Давай ал кеттік. Видеоны бастайық. Что-то қатып отыр, сеть не отвечает. Достар, скиндары. Не от достар бұл? Біртүрлі бірдеңе пуф деді ма, бірдеңе істеді ғой. Міне отырады. Қозғала алмайсың достар. Бекер отырдым, жаман зат болады. Достар, что-то жаман музыка кетті. Мен қайсым? Міне, Мако GGG. Маңдай адам болып, қаяққа қарайын деп жүрік. Бірдеңе деп жазып қарайық. Бірдеңе деп жазып қарайық. Деп жазып қарайық. Ешкім жазған жоқ достар. Жазбасын. Давай. Қандай қызық зат болады екен, Тағы лоудинг болып отыр ма, не пәле? Әлде мен шығып кетті ме? Жоқ, я. Давным-давно группа товарищей мен қалған скенім үшін көрінбейді. Нозды консультант. Каждую. Істейміз сияқты. Достар. Это затем происходит наружу палатки. Что случилось? Я просто хотел сказать, что у нас протекли контейнеры с водой. Вон там. Не перебил меня. Надеюсь, ты меня обманул. Ведь иначе ты пойдешь на корм животным. Кажется, у нас проблемы. Alright then. И не вот. Складывайте, я надеюсь, что он скоро вернется. Нет, начался шторм, бежим. Қаққа? Қаққа жүгірем достар. Игрок бар? Yes, игрок таптым өзім сияқты. Өзім сияқты деп айта алмаймын. Эмоция жасап көрейін. Не істеп отыр ма? Какое что-то здесь произошло.
Сэр, я не знал, что делать. Но игроктар ма біз сияқты, әлде кім? Нам нужно быть осторожно, возле цирка бродят волки. Цирк? Макожи меня там. Я удивил не больше твоего, пока я ходил в водопаду, я заметил большой шатер. Я, конечно, не гений, но я клянусь, что слышал фестивальную музыку, несмотря на то, что я находился относительно далеко. Все равно нам ничего здесь делать. Я не пойду, я хочу домой. Не переживай, Макожи. Мы обязательно найдем телефон, и я позвоню вашим родителям уже в полночь, вы будете дома. Хорошо, что ж, чего мы тогда ждем? Шепчет. Ладно, ребят, я вас держитесь. Хикайтас. Мынау мен сияқты адамдар. Біртүрлі. Один. Я смог через эти капканы. Но вот теперь нас будьте осторожны. Я буду стоять на другой стороне, чтобы осветить вам путь. Достар, өтеміз мынаяқтан. Капкандардан өтеміз. Квест қой, короче. Только не ухудшайте ситуацию, наступая на эти капканы. Опыңай ғой мынаяқтан. Хорошо. Давай. Уф, бежим. Достар, ұйқадым ба? Мә, достар, мен шығып кеттім. Ойнауға болатын еді. Мә, бірақ манағы жерден қалай секіремін? 9 плеер дейді. Көп адам жинап жатыр. Бір адам атын жаттауы керек. Yellow Hubado Bear. Осы адамдардың аттарын жаттауы керек. Exit bus. 5 seconds. Holding the story plays white. Мен достар, мынандай қырғын адамда баратын боламыз. Кирку стрип лоуданг. Дәл манағы история ола ма? Достар. Да. Достар, біз сияқты игроктар. Мына аттарды мен танимын. Уф, бірден мен қасымда отқан адамдар ғой. Манағы. Мен біртүрлі отыр, достар. Сет нашар ма түнде. Хорошо, мен айқбашық түнде сұрадым. Да, кто вы говорил? Беконоголовый. Достаточно, я ожидал от вас лучшего. Утром давным-давно группа товарищей отдыхающих отправилась в хикинг. Короче, ағай, сіз ешек екенсіз. Каждую night им даже не разрешали заглядываться через их
Мен үшін ағылшынша орысша айтып отыр. Алдын жаппаңызшы, мен түрін көргім келеді ағайын. Біртүрлі ақ екен. О, мистер куратор, что случилось? Я просто хотел сказать, что у нас протекли контейнеры с водой. Вон там. Қаяқта вон там? Мынау не ұзын адам? Мен сияқты бір скині екен ғой. Кажется, у нас проблемы. Судың үстінде тұрасың ғой так. Мен шатырда ұйықтаймын. Так, как у меня еще ничего? Жоқ болып кетті ма ағай ана? Давай. Біртүрлі болып отыр ғой. Что-то. Неғып жанды ма не бәле? Өртеніп кетті ана жерлер. Жаңбыр ғой, не үшін сөндірмейді? Шатырлар өртенді. Шторм түсіп. Мына қарайын. Не зат автобус қойнап отыр ма? Дейді. Бір адамдар өліп қалып отыр. Я не знал, что делать. Пок, 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 пок. Хак. Давай дышим и играйт. Қозғалмаса көбісі Африка деп ойлайды ау деймін мынада, достар. Итак, наш лагерь разрушен, проводить ночь на улице вне вопроса. Не үшін консультант қанқан? Ура, цирк может быть там. Шипят. Ладно, ребята, я проведу вас через берег. Я боюсь, что если вы умрете, потеряетесь, вы умрете. Я не угрожаю. Нақтан жүрет, достар. Мә, келесті. Теңертің сұрым. Мынау не мынау ойын болды ма? Только не ухудшайте ситуацию, наступая на эти капканы. Уф, но второй конкретный. Брат, затқа түсті деймін, ә? Или қалай? Опа. Достар, өттім мен, жүгіріп келе жатырмын. Я боюсь.
Ну давай, водопад находится прямо за этим холмом. О нет, ребенок. Что ж, было больно. Ребята, спрыгивайте сюда. Водопад находится прямо здесь. Наверное, тест па? Ну, тестimiz pa да? Секіріп отыр. Вот так. 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 И фонарик возьмем. Ой, фонарик ала алмаймын. Мына адамдардың қолында фонарик қаяқтан бар? Қалай алады мына фонарикті? Или мынадан сұрай ма? Осталось 108. Бар. Қасқыр бар ғой. Қасқыр бардан. Түсіп қалса адам өледі. Қасқыр бар тұр. Достар, мен мынауға жоқпын ғой. У вас осталось 16 чтобы возродиться. Достар, бұл не зат болды? Зат болғанын айтайын ба? Бұл масқара болды. Бұл масқара болды. Достар. Бұда деген мен өте алған жоқпын почему-то. Лагать етті ма бірдеңе. Короче, был неудачный день. Не вот это. Тағы мына жерден шығамыз. Ал сіздермен болған мен Макоджи. Бәріңе сау болыңыздар деуден басқа ештеңе айта алмаймын. Қош сау болыңыздар дейін деп жатыр едім. Мынау не зат? Қалады мені флашлайт. Бесконечной жизни. Как это можно? Ақшаға ма? Достар, ақшаға бол. Тағы да қош сау болыңыздар.